Dostlar, assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube көрүүчүлөр, Базар Аламы каналынын катталуучулары. Сокулук мал базарындабыз, достор. Бүгүн 9 март 2025 жыл. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Бул чыгарылыш 3-чү чыгарылыш, достор. Биринчиси койлор тарттык, экинчи 1 жашка чейинки эркек ургач торпоктор тарттык, достор. Эми моундай болгон сүт эмди музоолордон баштайбыз. 3-чү чыгарылышта музоолордон жалаң сүт эмдилер тартып көргөзөм. Сиздер только лайкты басып колдоп туруңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Так, мактан баштайық эми. Бул швейц окшойт мына. Мощный да. Караңыздар. Эркек экен бул, Так, ушунун баасы канча эминде мына? 55 000 сом. Так, а бул жагы канчадан канчага чейин? 35тен 30 бар, 26-лыгы бар. 35, 30, 26-лык кайсы эми эң арзаны? Эң арзандар оңлардан олар. 3 күн канча ошол? 30 000. Эркек ургачы? Породасы кандай мунун? Алато өз местный. Өзүнүн местный алато. Жакшы. Швейц бар, таза. Таза швейц алато, анан башка породалар чыкпайбы? Ангус, Герефорд. Местный бар. Анан кийин баягы не деп коет? Бельгийский дегендер. Бар. Андайлар да бар экен. Табабыз дейт. Номер калтырып кетиңиз анда. 500 0500 89 89 80 80 82. 82. Доставка кыласыздарбы? Кыргызстан боюнчабы кандай? Кыргызстан боюнча жасайбыз дейт мына достор, чаласыздар. 30 000 да бар экен. Тиги мощный бучок болот. Тартып кеттим да. Мынака. Охо, мына экөө огонь. Булар бельгийский порода. Мына. О, бельгийский десеңиз мощный мына. Койруктай болуп турат. Буттар, артка буттары. Так, бул швейц бельгийский менен кайсы аралашты? Алатолор, Булар эркек ургачылар? Ургачылар. Канча айлык эми булар? Же күнбү? 1 айлыктар. 30 күндүктөр деп коёбу эми. Так, экөө тең ургачы дедиңиз, Так, баасы канча сурайсыз эми? 70 000ден. 70 000ден дейт. Сүйлөшөбүз эми кеми бар да. Жакшы, варианттарчы? Варианттар жок. Только акчага. Варианттар только акчага дейт. Базар канча сурады эми? Базар да бир бар, 3-өн бердим. Жакшы, булардын эркектери жок беле? Эркектер оңой менен чыкпайт да. Жакшы. Мынаке, бельгийц, ургач торпоктор. Базар канча берди дедиңиз? 62ден. 62ден. Сиз 75ден дегениңизде канча 70 канчадан сурайсыз, бересиз ошондо? Магазинский баасы. 65ден жогору болсо берем дейт. Жакшы. Номер калтырбайсызбы? 0705 08 24 68. Мынаке. Экөө тең бельгийц, мощный экен, куйруктары. Жакшы сатыңыз. Достор, чаласыздар ошо. Так, могул жерде кайсы сатылды? Ол сатылды. Канчага кетти? 30 кетиптир мына эркек. Алато. Блогербы? Ооба. Мына швейцти караңыздар, 2 айлык экен. 95 000 сом сурап атат. Жамбашты караңыздар. Буга баа канча берди эми? 85 000 бериптир, бербептир. Чистый швейц. Мүйүзү эми чыга баштаган. 2 айлыгы бул, 2 айлык. Энеси германский швейц. Энеси германский швейц. Бул осмеленияден туулганбы ошондо? Ошо энеси швейцта. Жакшы. Бельгийский укол атылган да. Бельгийский укол атылыптыр. Швейцке. Жакшы, мына. Базардын алды. А бул канча бул торпок? Бул 35ке берем.
35'ke verem. Erkek urgaçı? Urgaçı. Urgaçı eкен. 35'ke verem deydi. Так. Şey, kendilerine jağa çıkarabız hem. O torpak kança mı muzo? 28 urgaçı. 1 aylığa gider ta. A bunusça. Bul da şunday. A bular 35 urgaçı, bu 45. bul da 35 urgaçı, bul 45 erkek. 1 aydan tegerege jaşları. Şunday bağlar. Bu kança ekan? 45. 45. Erkek urgaçı. Erkek. Erkek 45 mi? Так, bu torpak. Ага, şu üst qarağınızlar. Qancha berbey ata? 75 ga berbey ata. Nimaga? Jo'q, betni tartgan jo'q buni. Tartma deydi. 75 mingga berbey ata. Qancha ketdi? 75 ga berbey ata. Tartma dedi. Qancha so'raysiz? Assalomu alaykum. 40 ming. Nima? 40 ming erkek torpak. Bu ala buqa o'xshaydi. Ala buqa deb qo'ya. Qancha bu? 45 ming. Bu da 45 ming. Bu yoqda eng kichiknalari bor ekan bunda. Qancha ekan? 30 erkek. 30 erkek bu urg'achi. Qancha bu? Bu da 30. Qayerga chiqamiz? Siz qancha so'raysiz? 23 ming. Pazarning eng arzoni shu ekan. Sizda qancha ekan? 38 ming. Yaxshi. Tak. Qaysi? Bu da Bilgeyt. Oha, jamboshlar bor ekan. Bu qanchalik ekan? 3 aylık. 3 aylık. 65 ming. Tez o'tib ketadi. Turbaydi вообще. Qasp kanal. Bozor alami. Var bu. Bozor alami degan kanal. Tak, bu erkek torpak dedingiz ha? Qancha aylık dedingiz? O'g'il bormi? 3 aylık. Bozor qancha so'radi bu? Şimdi tartib qo'yib biz turamiz. Bozor qancha berdi bu? 55 beradi. 55. Qancha berasan? Magazinskiy bas. 60. 60 ron ha? Ama candachi? 35. 35 ming. Tak, bizde shunday bog'lar, torpaqda bo'lgan qo'ylarda bor ekan. Qancha ekan bu muzo? Erkek 36. Erkek 36. Tak, mo'g'ar endi to'shna cho'g'aydi. Shvetsar monda ot negiz. Yosh kezinde. Qancha ekan bu? 35 ming. Erkek ha? Urg'achi bu? Erkek emas, urg'achi ekan. 35 ming. Yalnız bu valla. Mo'lar kimniki ekan? Erkek emas ekan bu. Ya, bu torpaqlar kimniki mo'lari? Qanchadan bulari? Tur deb qiynalib qoldim-ku. Voy, kichidasi qancha bu? 20. Achoncha? 40-45. Bular erkek urg'achi. Bunisi erkek, bunisi urg'achi. Narxi alachi ala. 37. Tak, shunday bog'lar mana. Soqliqda. Soqliqqa kelib olamiz dengizlar shunday. Tez videoni oyoqlaymiz.